Manipur Chief Minister N Biren Singh chuan tun hnaya an state a dual chung boina chuak chungchanga mi puite chu inpu ton lo turin atia nambilanga inpu lovin sarkar jok chu pu turin atiani pathian nia imfala anti terrorism day manna thua soya Chief Minister chuan an state a boina chuak chu sarkar thilti dana lom lo na le do da na lan tirna tanga chuak ani tin tu ma inpu ton lovin nam sang sang te an lungoi lo na po sarkar hne na thlen thin turi na ti bokani CM Singa chuan akai shoi sarkar chuan an forest land hum hal na tur le rui hlo laka an filim na turin ma ala nam bil bitum bik engma an nei lo ni na soi tual chung boina chuak chungchanga sarkar chuan mo phurna ala ti soin sarkar muanom le nun phung apa ngai le theina turin theito pa chua thua soya state chung nam tin chu unau chung kwa vek an nia chung ko member te po in hau chang te aom ve thina ni atiani nam tin ten inu naw na le lungrual na thatak an nei chu an chom nun le atul thua soyani boina chuak le hlawanga mitam takin anin le lo chua sana state danga an tlan chia chu poyati thu CM chuan a soya state danga tlan chia te chu shwai kir le thuai an tul thua soi state sarkar chuan manipura an hona tur chicken man po tum sak don ani atia state mi puite chu nam dang te elsen le riru tina zonga thu chua siam le rally hoi hot lo turin angen bokani tual chung boina chua nuwa union home minister Amit Shah hena tribal te tana in jail bona thandil tu tribal MLA som te hena pongen na siama anni po kan chung komi ve kan ni manipur hi state dang dai takania state lian lo tak ni maila nam sang sang recognize tribe somthum palia tanga somthum panga vel kanoma anjinga hian kuki po antel kan vai hian unaw ve kan ni atiani manipur sarkar chuan pathiani khan boina chuak wanga state puma internet service ti top chu ninga dang apot seilea hei hi boruak thalo chuak thei tur ve na tan social media platform kaltlanga thudik tok lo the dar thin ve na tur ani thu asoi bokani me ni somni le pahni sang ni somni le bathum tailam khan manipur tlang mi MLA pahni pu LM khaute MLA le pu paulin lal hau kip MLA te chuan pulal sota congress president chen na in mission veng thanga MPCC elected OB te an koma manipurin boina nasatak ato mek chu national level a malak ngai ani awangin INC Mizoram shoi tu te chu malak sak turin an nge nani MPCC shoi tu te chuan manipur boina chuan ngai ven reng thu te atheyanga ma an lo lak to dan te soin national level a INC ho tu te hena na le zuala mala tura thlen an tum thu an lo soya he boina hian zofa te in pum khal le zual na thlen se an du thu an soi bokani wal meite council WMC chuan me ni somni le pakhat sang ni somni le pathum khan Rajbari Manipuri Basti Gawhatia all CSO meeting abuat saya meite khotlangin nasataka angong na Manipura thilkal mek te soi hawani he meeting a hian khwalianatan WMC chairman Hegruzam Nabasiam attelani he meeting a hian asama polsang sang CSO shwaitu te antela meeting a hian anwaya thilpai mo tak tak mu chua ania chuwang chuan hetiang hian thutluk na an siam tani Government of India chuan meite le PM lu chin ku kimi ten kar boina chin felnan point thum agenda ngai tu se schedule tribe provisional tarla nangin meite hian constitutional protection amu ani manipura ama thiang bera NRC kalpui manipura PM lu 10 anti sualaka indigenous mi te humhim shwai tu te mu khom na hian thu pathum hi dem na thu antar lang telboka meite biakin hlui ti chia dan kuki MLA somten ro relation ne an phute Government of India in immigrant kuki hel ho ne na SOOT top aphu thu an phu thu te Manipuram chung thila Mizoram CM in rallo turani ti thu te tura Manipura boina mek hi political party ten politics khelnan manglo turin an du boka media house te chu atuar tu te chu thil ti sual tu anga lan tir lo turin wal meite council chu an thu chu an siam ve thungani me ni somni le pakhat nimin pialama khan namdang meichia vainu pakhat chuan aizola tangin taxi larin tluanga khalmangin
chura chan purat an pana larin tluang a hian a thian pa hruai tel bawk ni zana chura chan puran thlenga vainu hian chura chan pura tangin imphal kal le na tur motor azong huzo lova larin tluang te thian dun chu kalpui turin a som le ta anni pahni hian tunlai boruak thal lo dan the chiang lovin an kalpui le ta mai ni in thudon na chuan a soya larin tluang te hi nimin tu khan chura chan pura tangin imphal panin an chuak ta chura chan pur le imphal kar ning thokung khuan thlenga meite hovin lungoi lo na lantirin kongpuya sit in demonstration an lo nei meka larin tluang te anan thlen chuan an lo phar ding hala vainu hian eng wanga tiding ngot nge an ni ti zo tin a hriam lo hlea vai tongin how de ungal mai boka larin tluang te thian dun la chuan tong an thiam si lo meite ho chuan kutan thak ta police enroll in police station lama hruai an ni ta larin tluang te hi ngai tu om an ni lova police te hian ei tur te po an pe ni in thu don ani larin tluang te meite hoin an lo khoi thu hi tlang mi u naw ten hria in pulan hming moya president lamka branch wai me an ron hria tir ngal wata ani hian a thian im falama om te punin ma ala ngala police station tang hian army lamin lak chua an tum meka chura chan purlama hruailet an tum ni in thu don na chuna soi larin tluang taxi number hi hria ta ni lova meite ho hian a taxi hian khoi chi MT po hriat thei alani lo larin tluang thian pa hming po hi hriat thei alani lova an thian dun hian an veng khoming po hriat thei alani ri lo tim pulan hming moya te ya president lamka branch wai me chuan asoyani tukin lama news group chen khata injing renga om turin thu chuan ron siam ve thunga in thada thei ani love yamfa khapui chunga hian nasa takin an in buat sai meka lamka po an plan thataka duan sa anga an kal thei to lo wangin hetia nu naw le thala yum fala zo na thlak te chunga chuan an ni e tuna hian sungnu be tumin me pa nasa takin an zir chiang me kani chutiang bokin lamka khapui po an zir bokani buai in tran ma dai atanga arambai tengol ho hi chu in phun dai to an ni CM Biren Singh thu soi reng hi lo ring du su peace talk reng lo ring du su an meite hel ho ron lu theina na man ruwa man an tumani so ke ti in du sak takin he thu dong tu khan a thian thatak ne na tanga athu don ani e lawin shildal tura ti kan ni tiangin thu chu an ron siam ve thunga hemi taki chu thu chiang zok hi ngai thatu te kuta kan dae meite ho hian kumsang ni som paria tarang to khan mi zo ta hi min lo nek to Manipur zong na thlak te struggle soi nep zong le history phua chup ang zong in thu force om le china meite ho la ka tlak tum tum ni om takin thu aron neya Manipur boina khi a history chungchang chu ka soi ve vak don lo ma se Manipura khian mi tam takin an hu sit em zong na thlak u naw te pielama tuna kan tong man mek du lian tong mang mi zo te po hi Biren Singh sarkar nuwa be an ni na hi mi zo mi pui te hian kan hriat ve thani hetiang hian kumsang ni som priat to khan meite jirlai pol ho chuan thu chuan lo siam to a he thilina adiman chu schedule tribe li sa tangin heng angami te ralte te sukte te hi pai bo turani any ku ki le any mizo tribe in ti te hi namming mu mal anin pe thelo ani chuan pai tel tur bokani he hi chan chu an fin phakaran chu awang ania kan share thewangin mizo te hi any mizo te recognize kan nia achan chu mizo te hi namsang sang in chopol kan nia kantan mizo nam pakhat entirnan lusei marlai anham pumanga ming put kha rem lova chu hriain mizo te Manipur hnuaia constitution in alo recognize thlap to kan ni na pai bo min tum na ni ralte an ron target chat chan hi ralte tamber hi du lian tong mang an ni ti an hriat wang ani ralte phe chu pai bo top tu rin an dima na ni hei hi tu naya thleng ani lova kumsang ni som paria da tanga thleng to ani meite tong hi ka thiam lem lova meite hobin mizo tilaka an rilu pun mang chu ke ma to ka seve tuna an boi chan ber pakhat chu ani na dik taka chuan a hnam lian ber te hian a chevela hnam te an min theilo wang ani a chan tam taka om ma se chan lian ber pakhat chu meite hi ma ni ngai sang takle tribal te musit tak nam an ni wang ani mizo te ngei po haunai nam mol chia hlo tin min kova hindu sa khuwa wangin ziak le chiar an lo nei ma sa zoka
an du duin Manipur history hi an chalai kualani zon atla ku naute chu da thataila mizo te ngei po hi Burma Mia min chu atumin an be ngar ngara boi malok khan an fir fiak pol arambai tengol in ti te chuan me te kwa mizo nu pakhat po a adara Mizoram address oma wangin ramdang mi illegal immigrants a an chu ringot ani kha mizo emo zo na thlak dang tutan po Manipura a chen hi dan kal anilova sarkar pon aram mi dik taka angai le pom te kan ni illegal immigrants chu soilo refugee ang hialten min chu an tum thul he movement hi Biren Singha sarkar na tangkhan alwar chualani hei zo na thlaku naute ka soina nilova mizo in tinge ngei chunga thil thleng ani ka soi Manipur du lian tong mang mizo te po an har hun to tak zet an tlema an insulated atam berin me te chong an thiam lova Manipur politics a inrol liam lovin an khosa amai ro chu a phena me te pol sang sang malak na hi mu a hun to tak zeta kan mizo na khan min hum don lova a mizo te ngei min target chati hi siat apoi mo tak zet mizo te tiamin zo na thlak te hi noksak min ti na chan bakhat chu zo na thlak a bi kin Manipur mi te hi le kha an thiam theya an economic din huna tha me te aponga taka compete the om chunan ni wangani naga te chu economy ani emo jegle chiara ani emo an sang lemlo an politics achaka Manipur resource an chu pui phave tak tak lova me te ho hian muiwa thi hi an ngak ani ber an changna ber po hel NSCN wang mai ani he zo na thlak huat na hi naga framework agreement nei ani nu khan a luar ma he hi chan chu naga ho chu central sarkar hian engemoni apedon tian ria an target thei zok le in lungrual lo zok zo na thlak te an target tamai ani berom chu me te ho hi nam dramatic takan nia an chebela nam te hi an ri chiang lo ma an boi malok po khanim fala radio program nei MIL subject po nei meu pai te tong chu CC pur boina video pai te tong mi puilan mang chu Burma Mia zo na thlak te chua an tum na luata an politician le media ten call tonga an chua ringota an au puya social media an tidar chuai chuaya ti khop chuan Burma Mia zo na thlak te hi chua tumin min be ani thil hi chik taka kan ngai tua tha kan chevela nam te hian zo na thlak te mi zo tiamin Burma Mi le illegal immigrants refugee min chua hian tum na sa le ani changma then khat ngei de pon an tuma bruisinga aswal chin te pon an tum chu bang chuan a zo na thlak pung mang pon kan tran hmuna hian kan tran ve tla thia poimo mani keini tluka ziak le chiar nei tlai naga tak ngel po an tran hmuna an tang tlata tuna chuan tuman illegal immigrant thi zongin an hengam to lo naga Burma mi le India mi po keini ang thobin anin kalpo na salutuk thawani chu bang chuan thil hi ngai tua chiangila dik nioma lang dik si lo om ti sheila nam dangin kan nam laka game and play hi thethia mila inta siam deu tengu tong thiam hi apoimo ma mizo te kan tong thiam lo wang hian meite ho malak na le min hek na hi tam tak hian kan selowa apoi le meite ho ero chu mizo te thu la hi an tongin an let zunga anin sil pungin min hek nan an mang char theani enga po chu ni se maniram chu ngeya chengte illegal immigrant cha chua tumle kan constitutional right ngei po min paisak tuma zo fa ten be kan tok me khi kan riat chua ahun to tak zitani brune na kan boina po ni tho changma nen po ani chuan sa khona po an mang shelo vai ho ril room hin tumin Christian illegal immigrants Hindu le Buddhist aram nei tu te ti du da ang zong le an dikna rab betanga min chua hi an tumber chu aniome tun tum Manipur boina zet chuan min chia nein min lu chil hle maya social media zonga po zo na thlak ti tun ma zonga in kan mangrima nam hlom khat tan min phor khom tu tur common identity le chet vel te ol sam tu tur common language kan mangwa zia po atilang ome heba ka Mizoram hi zo na thlak te tan hian kanin puile center ani zia tun ma zonga in aron ti chiang le zual tani zo na thlak te hiang za chiange kan ni siat har sa hlena chungin in zom khom tak tak ngatila chuan entity lian tak tuma paljut mai lo tur kan ni nge yang Dr. Vumson chu dan chuan noi som ni le panga kan nia
kum sang ni som pali census khan chin hilsa chin population hi nuai li sing sari sang riat zariat pakhat angina da churachan pura mizo te chu nuai ni sing sari sang li za som li le pathum angina da boka masimitam jok chuan census figure hi diklowa nga in Myanmar chin nuai kwa sang sari zaruk somrial le paruk kanoma lusei po sing khat sang kwa za sari somni le pali an ani tin kum sang ni pani dai to khan an lo soi zoroi memorandum me ni somni sang khat za kwa som ko le panga a thelua kha chuan mizo zo India Myanmar le Bangladesh sa te hi nuai somnga kan ni tin an da kum sang ni le pakhat census sang report enin India Bangladesh Burma mizo te hi maktadwai kwa tanga somvel kan ni ati theome suizui ngai takani globalization hian min hnuk naya khovel pumpui mai hi global village sa min siam ta kan ti rualin group identity huang chunga kan social security po minzon tir bokani zofa te hi Myanmar mar thanglama te Northeast India te Northeast Bangladesh te kanom tlang puya Myanmar khichuan tidim chin zulzuin zomi kanin te tlang puya Mizoram le India ram hun chen khata chuan mizo in ti du na in zung akai nge lebok history lama min sui tu te chuan Tibeto Chinese te in min da hei hi chen sang le in tlang rama omhlen ta te chu Tibetan te in China ram lama chukthla ta te chu Tibeto Chinese te in heta tanga Burma ram lama pem ta te ro chu Tibeto Burman milo ti ta ni keni zo fa te zo na thlak te hi chumi group chu kan nia kan tong po Tibeto Burman linguistic family alo ni ta ni dialect sang mang maila abul chu chu enang veka linguistic family khat chuak vek kan ni kan history chuidan po ai nang tlang le kumzabi som pani na chain rama jiak pakhata chuan Burma chin duin lui kam vela cheng thin kan ni thua chuang ti mu chuani chuta san hobin min ron run ta ka wangin kan ngam si lova tlang rama kan try dar ta ni san invasion hi chu kan mizo history jiak tu te point an sheve hle bokani kuki te hi thanglama thla in Manipur lal hnuaya antlu ta zofa group dang te hi mun sanga try darin a then chu Mizoram le India ram hun danga te Bangladesh le Tripura thlingin kan tla a then Burma kan chamhlen ta bokani kan try dar tak noya wang khan lalram din hlei theilovin kan lo om ta ni sailo lal te ro kha chuan selesi sang sari kal tlangin sailo lal ram din tumin changle thlang chimle mar vengin an nor na sa he maya mase British Royal na khan aron chu chat ta ni zofa te administrative unit pakhat noya da du na kha British khan an neina an puithlin talawani indo pi panhi na zo India rama Mizoram le Burma rama chin special division pe kan lo ni ta ni mizo history chu soila soitur tam takom theome akan shiat sa te po awmanga heta himichina hian kan history bulthul lam kha chu du tok phot maila zofa te hian Mizoram lo chuan nation ni na hi kan chang phatak tak lova ra bein kanom zui selani ber Mizoram chunga po cultural nation kan ni na hi tuna hian kan hum him zo leu leklekani zo na thlak te hi mi rama le mi state ta kanom dar hloma ke mani pola kan ram kan ti tak theom chun chu Mizoram chau hi ania Myanmar engemaw chena chin state khi ani le theome mase cultural nation kan ni na identity kan hum him tak theilo India rama chuan Manipur Tripura Assam le Meghalaya te kan inzar phara mase ethno nation emo nation identity tak chu kan nei phalo tlang pui tunchu Manipur khotual boina che chuan Mizoram chunga mizo te rampona mizo te thlangin min ngong na sa Mizoram chunga tanga malak na sang state sarkar malak na te civil society sang le tlom ngai pol malak na ataka kan mu te koshan malak na kan mu te le kan tong kam chuak te angai noma pachan kan chang tak zeta ang alo momani hei hian atak ram min shwai thleng nge yanga mizo ti hi min phuar khom tu identity atan kan mang thei thuai nge yang chin kuki zomi mizo ti du atolovin mumal tak kan nei thei thuai nge yang kum sang kha zakwa pakha sensa sa kha chuan Mizoram chunga po tu ma mizo in ti an lom lo nima sila kum sang kha zakwa somruk le pakha sensa sa kha chuan za som kwa le paruk te chuan mizo ti in an ziak lut ta vekani
mizo ti hi Indian Constitution a nemkai mevin state pakhata chengte hmingatan alo pomta Mizoram ti te Mizotong ti te alo piang ta ni sakhuana hi kan hlam chia theilo Christian na hian min lu chil veka ti du da na kara po kan rinom tlat thin chin state ta chuan za som kwa Christian kan nia Bangladesh a po za som ri le pakwa Christian kan ni fan bokani khothlang missionary te khan kanomna pianga min ran lu chil chat chat zela hei hi thil dang lam takani zona thla ko san reng reng in chanchin tha shil kanwar vek bokhi kan dang lam na tak chuani tuna chuan India Look East policy kha kumsang ni som palia tangin ek East policy alo ni taboka Asian ramte Indonesia Malaysia Philippines Singapore Thailand Brunei Dural Assam Vietnam Laos Myanmar ne na in po na turle in sum don ton na tur ko chua kan ni na tura hian namanga kan tor theidan turte social consequence thei turte pakhat ma India hian min kher saklo ti hria da tha hetatan hian tangruala kan in buat sai atul ngoi ngoi to ani hi